Ndabasuje mbahaye kaze murakaza neza kuri YouTube channel ya Rubavu Buy and Sell. Ni buri mushya kandi subscribe ukore no kunzogera tujye tubana buri munsi. Like, share, comment byose ni ingenzi. Ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha hano kuri YouTube subscribe ni ingenzi. TikTok, Instagram na Facebook hose naho dukoresha Rubavu Buy and Sell. Niba utaradufollowinga ugende udufollowing. Aha turi Rubavu mu Byahi mu mudugudu wa Rurembo tuhabaza ni ikibanza kinini cyane, ni ikibanza gifite metero kare 666. Ikindi gihari cyiza nuko iki kibanza cyacu ubaye udafite ubushobozi bwo kukigura cyose dushaka kugukatiramo ukagura igice kuko ni ikibanza kinini kiri ahantu heza, kiri muri quartier nziza irimo amakadastre menshi meza ameze neza cyane nandi ari kubakwamo. Ni ikibanza kiri ahantu heza nkuko mukibona, ni iki ngiki ni kinini cyane. Ikibanza cyacu nkuko nari mbibabwiye gifite metero kare 666, kikaba kiri ahantu heza, kiri hagati y'amazu, akaba ari ikibanza turi gutangira miliyoni 50. Ufite miliyoni 25 tuguhereza igice ukacyitwarira, enda wazabona ndi ukaza kugura n'ikindi gice, ariko bidakuyeho ko uba ifite amafaranga atuzuye miliyoni 50 utabona ikibanza. Ikibanza cyacu rero ni iki ngiki turakiguhereza. Ni ikibanza kiri muri quartier nziza, ikibanza kiri hafi y'umuhanda, ni ikibanza kiri ahantu heza nkuko namwe mubibona. Iyi quartier ni nziza cyane, yubatswe mu makadastre menshi meza nandi ari kuzamurwa. Mu kibanza cyacu rero zoning area yacu ni R1, tukwatangira hose miliyoni 50. Ufite miliyoni 25 turaguhereza, tukaguhereza igice. Wa ufite miliyoni 50 tukahaguha hose. Waduhamagara cyangwa twandikira kuri iyo nimero na ku screen yawe. Ushobora no kudusanga ahantu dukorera mu mujyi wa Rubavu mu nyubako izwi etage kwa Habibu, dukorera muri floor ya mbere. Aho niho wadusanga. Wadusanga ku mbuga nkoranyambaga zindi zacu dukoresha hano kuri YouTube, wadusanga kuri TikTok, kuri Instagram, kuri Facebook. Ushobora no kudusanga kuri website yacu ariyo www.rubavubuyandSell.com, naho urahatubona. Rubavu Buy and Sell Limited ni company ya mbere yizewe mu kugura no kugurisha ibanza n'amazu mu buryo bwiza kandi bwihuse. Tubafasha kugura ibanza n'amazu, tukabafasha kubona amapartement yo kuba mu bigeto cyangwa se by'igihe kirekire, tukabafasha no kuyamamaza. Waduhamagaye, watwandikiye, wadusanze ahantu dukorera hose turagufasha. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner, we always here for you.